Wumugusi. Moncho muligereria na gukwa ni bonando nsia sobereta semaragoba ya bono chinga kichinde na inde gukwaligania semesa ya mungana mayanya la gukumanyigati ya retu abereto gukwaligania kurase mambia ya lengentambo ka chinse chigabono chia bono botuko chirisato chia bono botuko litukunelia Jumapili tariki 20 omutinyo gatatu mwaka bwechiri bubere na 20 na mange habereka okolekana nyirabono yokoligekero kyobo governor kurase county ya Kisii Simbarati nigaba kagokwana gotwale nkwana eyemasa yemona bagusi bali chinse cha Michael tokorokana diaspora nabo igana moimo onyonga mwewensi na nyara gokwana engana neligo sakwana ayo ninchi gokumanya asenjira yobo ikiranu ayo monenda mange na kwaliganira seribwa nyali ko gosansamuranira na gokumanya oria tokubwatira nere korwaso muno boyimanyererio igakorokwa Joshua Auta na inchi enkorokwa Vincent Onyancha. Ekerosia segendrete kubwata nseno tokunyara kumulikiralia gendrete gokolekana imene isiko yorogongo ruagusi oyokoliye kerogo kyobo governor kurwase county ya Kisii Simbarati ritukulia lero nigere chinga gecha gokwana nabagusi bale chinse chia Michael gose diaspora nakorera kilia ligetigo chigo ikirania isiko igwe kerogo kyobo rai anekero kyobo governor ase county ya Kisii nigo chinga kichi omokonyo ye ne Robert Monda airali bageli gokwana na amenyi bale sense mejo ekero bagendrete kwera alibagane tuko chikuba ikiranire na kubakolera menyibe county ya Kisii chinga kicho yokoligie kerogo kyobo senator asense ya USA Hulda Isli nigaba krambia sukere chinga kichiabo na gokwana ibirengere byabo birbagerengere tuko ikirania asobo choryo bone buli bosyo bugochi gokolekana omutinyo gatana gatatu mwako yegabo chiri bubere na 20 with our brother Wenga. They had started a microfinance, but it was, it's the one which was started in the US. But we want to see if we can have one. You can imagine in Kisii, we have all the national banks, the 26 of them, plus Central Bank of Kenya. We opened an office in Kisii. Therefore, is a center of business. What if we had our own microfinance or a financial institution that take care of our points within the county? Number two is to collaborate with the National Treasury to create Kisii County Infrastructure Development Bond. The only county and the municipal county which had a bond is Nairobi, but it died some time back. It's an important thing that if we have a bond, the county bond, which we can channel our resources and we can develop through it in loaning many institutions. Partnership in key sectors like education, health, art, and sports, water access involvement. Though education is a national government responsibility, we have ECD, earlier learning, earlier education, child development education, which is query, which is
Na togotigara boigo asenseme yu ya siasa mbunge wa kituo cha South Richard Munyonga era nigereri bagaria gukwana na amenye kuru asensinse Chesiko gose diaspora asaboiganyara kwerera ikia guchwikirania keroba kubwaterana no yokurigie kerogo kyobo governor ase county ya Kisii nyarwono Onyongani gaguchikurigie kerogo kyobo senator ase county ya Kisii. Our decision to join our brother Simbarati for me as a person was because I felt I needed a team of individuals that we could work with who were seized of the issues which were affecting our people, and especially a lot of money has come to the county. As of now, the Kisii County government in the last 9.5 years has received about 140 billion shillings as we speak. The major projects which are done in Kisii County are actually national government projects. In other words, if you were to do an audit, what the county government of Kisii has done in the last 10 years, it leaves a lot to be desired. If you leave politics out of it and just go through the very basic things that are required, the national Kisii Teaching and Referral Hospital has been done by the national government, including what is called Mother-Child Maternal Center, national government. The mortuary in Kisii was done by the University of Kisii. If you look at most of the projects within Kisii Town, they're either World Bank funded, even the stadium has been done, Kisii Stadium, which we are very all passionate about, has been done by the national government. President Uhuru last year actually gave us about 200 million. And I can go on and on and on. I think for us, we believe what we are saying. I believe that my brother Simba is going to become a hero out of this because of the fact that we must change Kisii. We can't have business as usual in Kisii. We can't have sewer running through the town where you have crime not being looked at. Even when we walk around the town center in Kisii Town, you look at the children who are basically destitute. I'm so happy that Honorable Simba is passionate about it. He will occasionally feed them and clothe them. We want a compassionate governance. We want a respectful governance. We want a government that will be accountable to its people. Nago tigara boigo hasensemo ya siasa kerogo kyobo women rep boigo imeye county ya Kisii niko kagendrete ko musa abarwandre abanga hobaganete ko nyora keroge kyo asumuti nyokatana gatoto sobo cholyo bonene bogochi gokolekana nsemo yabo basibono tiratigara maiga ya Mourinho bino wesokia nakogania abantu bensebo yabo basibanyare kumubwatia asobo cholyo bonene bolibosi kerokelia koliye kerogo kyobo women rep muri keito mirde mumanye norobochi senchira yobo ikirano Ekerogo kyobo women rep korwa county ya Kisii nigo kegendrete ko musa abarwanireria bange busio bwobochori obonene Omosubati Mourinho bino korwa ebunge ya bobasi nigo esokirie eliokoba oyo mobwa bali bakurigia ekerogo kyobo women rep ase aene kirigo chegokonya bangina abana amono mugusi ase obwamo rero ne rituko rinene sana togwakira nyasaye mbiamono na ande tigantebe asabanyagetinge baminto na akire mbiamono aso gocha kombwate si tufanye hii sherehe yetu ya kufana na ya kunisindikiza niweze kuenda kupigania kina mama wazee abangina babora ka bana chintakana PWDs, persons living with disability mora oirari de kobarwanira mora ngiti ori okarenge chinga kiche independence noyo abangina bensemiyo yabo basi abo bamwa ebisiona komosoka chiganchwa chegekoro eliokoro kya ogwakwa maguta na kumwanchira koliya ekerogekyo mwana oyo iyo chingobe chemini ngabegerwa igasokiwe kuri nyumba abayibuli baye ise nyina sokuru kiyaye abangina koro eibanchira niringatuamo irobura kutigagenda aburi oburayi chinga kiechechyo nigo abarai ao bakubolia ekerogo korwa ekiama kya UDA babolia koenekia omorembe chinga kiechi chobo chori obonene bolibosio nimba ate message yaranda abinkorwa kulingana siasa gendrete toba to kumanyana kitoko ra siasa no morembe to kuramana
na ande tobe tote yaba necessary bande to tumeke chana bube chana tiabitu tumeko bube bale bako bachiba sabana koraba abantu online itaka basiasa ya magendro na ande toka batoko ani siasa ngabuno yo matukuna ya igo intervenga tigatobe toko skana totie koramana totie tisirana abakero montanya libaga kwa sera chia. Na yale ambayo ningependa kusema ni kwamba leo tuko hapa katika eneo la Bobasi kufanya jambo la muhimu, kumuhitimisha dada yetu pia aweze kugombea kiti ya ubunge wa county, yani woman rep. Yingo lipotelea egetaseni kia Ndizi TV iletaliane Mildred Momanyi. Mbiyamono humulikito Mildred Momanyi sorobochirwa senchira hijobo ikirano bono gotigana nere Mildred Momanyi omunyakiro bweke umbe kia NCIC National Cohesion and Integration Commissioner nigo anyarega kubolia abantu ko ene kibuna nkora libaro mulembe chinga kichigo bocholi bogendrete ko ene kiwose bogendrete korobeligwa bogochiokoleka no mutinyi ogata na gatatu mwako yegabu ichirbo na merongebere nebere Dr. Samuel Kobia niga ya kuanaya chinga kibale kwenyura abantu bale nobole manigo chinga kichiwono oyoro muliki botambase wizara yobo jeno Dr. Masimu Ngangi anyara koko bokengani yina kubulia bana siasa na boigona abantu bonsi ko nekibunankora libaro mulembe kero kliense ya Kenya rigetigo chikokorobo chori obonene na joka gendrete mutene bweke ombeki abantu bale nobole ma urn asana nigo chinga kichanyara kubulia abantu bali nobole ma konyaro wesokia na ko nekibunankoli kwale birogo ao chinga kichibo igoni gaba Kenya manabara ibonsi baboli wakonyara kubasika abantu bali nobole ma. Let us agree to enjoy the richness of diversity. Diversity should not be used to exclude anybody on the basis of ethnicity, on the basis of religion, on the basis of race, or on the basis of any other identity. Disability is not about impairment of someone. We always remind the communities and the society where we live. It is about the barriers that is put across millions of us with different forms of impairment. The barriers are twofold: to make us less productive and to be isolated from the society. Kiombe kia Infotrack hikikea korobutuki nigo kia nyareke gote wabuna aimeye kaunti ya Mombasa hasa banta bangebe sokiri koligie kero kiobo governor obocholi wale gukolekana lero iga umubunge omuvito manyakanta buna Abdul Somada nero rekonyara koba omubui asobocholi ubo kolengana ne kiombe kia sokuro roboti ruaye nigo kia ne kibuna niga banta bange barokane komo koboko mubungo yo oyoligati gochikoligie kero kiobo governor hase kaunti ya Mombasa libagalia held between the 9th and the 12th of March. Abdul Somad Sharif Nasir had the highest score of 48%, followed by Suleiman Shabal at 18%, Hassan Omar Sarai 5%, Ali Mbogo 4%. The rest had 1%, who included Omar Mwinyi, William Kingi Kazungu, and of course we had others who had insignificant percent. But of course it is important to note 21% of the voters in Mombasa County have not yet decided who they will vote for. Na abasubati amona bangina kurwase county ya Homa Bay ni gobono beso kiria soko chikomoko boko omugumendre bube county yueli gochikoligia karo kyobo governor se county Homa Bay Gladys Wanga abasubati abuni gobate abuneganga yabo bono no gochikone kina omusubati nkanyali bagali yabenne gochikora county Homa Bay ya sobo chori obonene bole bosio bagukwana chinga kichi ni gobate abuna eganga yabo no koneke abasubati nkonyara warama baga ase siasa elikonyara kuba ikenelia amagendro Wanga igoni gate abuna aise konyara libagalia bene ko mugwemendre bube county yo nachiko basira bangina elikonyara gwikirania chira kiri batarekiranirwa maiga yobo choli koera katika jimbo la Homa Bay ndio wamama wapate afya mzuri, ndio wamama wapate maji katika kila kijiji, ndio wamama wapate mbolea na wapate na pia seeds.
apate matibabu mzuri. Usiwe na mama hata mmoja ambaye atakufa akizaa. Wamama wewe na pesa mkoni, na pesa ya kufanya biashara. Hiyo ndio tunataka kwa wamama wa Homa Bay. Na mimi leo nashukuru sana au wamama wa Homa Bay wa ngazi tofauti. Hapa na wakasema kwa kauli moja na kwa sauti moja, viongozi kina mama, wamama katika chama, wamama katika health, wamama ambao ni wafugaji, wamama ambao ni watu wa agriculture farmers. Na gotigara boigo asamangana asiasa Julius Malombe na kiama Kilonzo kurwase kiama kia waipani gobono bago chikominana no yokabeiro mwa seneta we county ya Kitui David Msila asekergo kiobo governor nigago chamaiga ya Msila gotewa bono nigago chukuru andrekero kiobo governor ase county yo ya Kitui chinga kiechu Msila nigate ya buna na achiko ene kingosi ya robo krumi ase county ya Kitui. Mkinisapoti nyinyi watu wa kaunti ya Kitui kwa kunipigia kura, mimi nitaweza kupunguza shida zile ambazo mnaona nyingi, kwa sababu nitamaliza ufisadi, nitamaliza wizi wa pesa za umma. Yale mambo ambayo nitaahidi hapa, usiniulize pesa itatoka wapi. Pesa itatoka ile ambao nitasimamisha wizi. Hiyo pesa ambayo inaibiwa katika kaunti ya Kitui inaweza kusomesha watoto wetu, inaweza kutengeneza barabara, inaweza kutupa dawa, inaweza kufanya chochote tunataka kwa sababu inatosha. Gotigera boigo asamangana siasa omurikiwe kiama gia Jubilee Jeremia Kioni ni gobono atebire buna mbale no kubono kwegena buno murewe kiama gia ODM Raila Odinga nero chikobo mureyo gatana sobo chorio bonene bole bose Kioni ni gate ya buna abakenya bange ni gobarokane kumwancha Raila Odinga na igo no kwegena mbache kumwakare chikura asobo chorio bochi okoleka no mutinyo gatano na gatatu mwako yoga wochiri bubere na merongebere nebere. Tell you this so that you tell the people who are following this thing called wheelbarrows. Wabie hivi, this thing is over. Raila Amolo Odinga 2007 got 44% of the Kenyan vote. Sikiza, that is 2007. 2013, with all the combination ya wale wengine wote ambao hucheza routing, wakienda wanarudi, wanatembea, wanaenda wanarudi kwake. 2013, he got 44% of the Kenyan vote. Remember, 2007 was 44%. Akakuja akapata NASA 2017. Again, Raila got 44% of the Kenyan vote. Anatafuta vote percentage gani? 6 plus. Ukichukua kura za Mount Kenya, uchukue 10% of the votes ambazo already amepata, uongezee kwake, ameingia Ikulu. Wewe ujiulize sasa, kama baba ameshaingia Ikulu na wewe huko opposition na umeona mapema, wewe ni mjinga. Hello? Are you getting? Yes. Na hii ndio makasiriko ya William, kwa sababu he already knows yeye anatengeneza opposition. Na ndio matusi ambayo anaweka kwa hali ya juu, kwa sababu ameona hii kitu imekwisha. Na hoyo tenne trabo igomo nagari we bunga ne Justin Muturi ni gobona mochiri balia bale ne gangana bagande tekoralia mangana buna bwerusiria seke minano gyokoligie kerogo kyobore wense ka okona kurwa sensemo ya sagana ase kanisa ya St Paul ACK ni gobona Muturi atebire buna era ni gategere tekoligie kerogo kyobore wense na no hare go ikengori asa tebire na no kwegena na chikobo murai wenso gatano asobo chorio bonene bogocho kolekana. As you just said, I am one of the people in the contest later this year for the presidency of the Republic of Kenya on Democratic Party tickets, and mine is
is one that is based on simple, verifiable issues of integrity, both by the leadership and by the followers or supporters, order, both of which combined will give us as a country prosperity, which we all desire and deserve. That is all. That is my level of politics. Integrity. We need to be people who can be trusted. We need to be people who first trust in God. Because whatever it is that we may desire, we may have all these fantastic dreams, but if we don't put God first, all becomes vanity. And therefore, we must at all times first seek ye the kingdom of God first. Kwa hivyo mtasikia jina Justin Muturi mara kwa mara, JB Muturi mara kwa mara, wengine wanasema mali safi, siasa safi. Hiyo yote in one. God bless you and God bless our country. Asante. Togotigera boigo hasa mangana halinge tena siasa mu Kenya kwanza niko bagenda n'echo campaign chiabo ase county ya Murang'a bakoro bano mukonyo murewense William Ruto boigoro murebe kyama kya UDA niko bagenda we yakireko kasobo chorio bonene bole bosio nigo na bo Ruto kaukona kuru ase nsemeyo ate babunani gago chikondra kubwaterana n'echi kanisa na boigo nagendere gusira chikanisa ase mirumiria bagokora. Zingine zinasema ati makanisa mengine yatafungwa. Zingine zinasema matoleo kanisani sijui iko na maneno gani. I want to assure the church and the religious organizations in Kenya that Kenya shall continue to be a nation that is God-fearing. Tutahakikisha ya kwamba Kenya itazidi na kuwa na nchi ambayo inamheshimu na inaabudu Mungu. Yale masauti madogo madogo ni maneno tu ya wanasiasa ambao wanatafuta kura kidogo hapa na pale. But they will not succeed in turning around our nation. Nataka pia mjue ya kwamba katika safari hii sisi hata tukikuja kanisani, tunakuja kanisani kwa sababu sisi ni Wakristo kwanza. Alafu ni viongozi baadaye. Na tutashirikiana na nyinyi kanisani. Watu wengine hawaelewi. Na boigo togotigera asa mangana tena siasa obomo bwazimio la umoja ni gaseri tukulia kane bagendra n'echi campaign cyabase county ya Nairobi ekero kili bagendrete kumwakire koko omuraiwe kyamma gyahodi mrero morodinga anasobo chori bonne bole bosi liko chikoba omurayo gatano bwensi bagokwana korwa sensemeyo nigawate abuneganga yabo no kubabwatania abakenya bonsi. Na tunataka kumwambia Mheshimiwa William Ruto, nilisikia jana akisema ati rais aondoke ati apambane na Raila direct. Mimi nataka kuambia Ruto, hata una bahati rais amesimama mbele, kwa sababu ukipatana na baba mundu utapata tabu sana ndugu yangu. Be very careful what you wish for. Tunajua timu ya Ruto washaogopa, na raundi hii we will teach them a political lesson. Kama ni maji Raila ataleta, kama ni barabara Raila atatengeneza, kama ni shule Raila atalipa fees. Asanteni sana. Leo tumesema Nairobi ni ngome ya Raila Amolo Odinga, na yule anayekuja kutembea mwambie kwao ni kule mbali, hapa ni kwa baba nyumbani. Madhara timu hii msafara ni ya Raila Amolo Odinga. Ni ya nani? Raila Amolo Odinga. Haya, nimesema ya kwamba wageni wakuje, wageni wamekaribishwa, lakini hapa
CJ ndio anaguruma. CJ ndio anaguruma. Na boigo muwaziri w'oburemi Peter Munya na boigo no mugavana wa county ya Nairobi Ani Kananu ni go bagendra neganga yabo yokoraria mulembe na boigo yokumwakere koko umurai we kyama geodi hemrera morodinga baukwana amanyekuru ase county ya Tharaka Nithi ni go banyara kwa boria amenyibense imejugo so ansemo yazimio na kumubwatia umurai we kyama geodi chinga kiechi Munya ni go anyara kagote babuna na nyoko bwata na korogati ye kyama gya Jubilee na bugene kyama kya ODM nigo Jubilee tigaretegete nsemo ya ekolende ayuniga chete maiga yoko bwata na ko handshake yotokerete baga chamo neganga yabenene yoko noko nyara ose nganga yabo noko nyara kwa bwatania abakenya. Tuingie ODM, sisi ni watu wa Jubilee. Sawa sawa? Sisi ni watu wa nini? Sisi ni watu wa nini? Wa Jubilee. Ile tunafanya na ODM ni urafiki. Ile inaitwa partnership. Tutengeneze serikali pamoja, tugawe pamoja. Sawa sawa? Wakuwe na viti yao na sisi huwe na viti yao yetu. Lakini wale wengine wanatuambia wataki kuzungumza na mtu. Wanasema wataki kuzungumza na mtu. Akija huku Meru na Mount Kenya anasema hapa ni bedroom yake, hataki kuzungumza na mtu. Kuna eneo haina viongozi. Inatotea tongeria Meru. Nataka niwaambie kwa historia ya Tharaka Nithi hatujawahi kaa nje ya serikali. Na mtu ambaye anataka kutuweka nje ya serikali ni mtu anatudanganya. Na tuambia ni ukweli. Hii barabara ya Tharaka kuteremka kwenda Siaka Market ishaitengenezwa. Siku na miaka 10. Tumekuwa na mtu miaka 10 katika serikali. Kwa nini hajatengeneza hii barabara ikuwe na lami itufikishe Siaka Market? Kwa nini hatuna modern markets? Kwa hiyo market. Kwa sababu huyo ni mtu ambaye ameweka tumbo yake mbele kuliko nyinyi wananchi wa Siaka. Tuko pamoja. Azimio. Today, Nairobi iko locked na Raila Amolo Odinga. Kwa sababu Uhuru Muigai Kenyatta being the president of the Republic of Kenya, he has shown us the way. Na boigo muliki botambe haze wizara yobolendo imehenere karanchaki bichu niga abaga kobarigania bwatani be kyama kya UDA gosose kyama gya Jubilee ase county ya Kirinyaga nigo chinga kyecho no na bakaranchaki bichu anyaraka gote abuna honde wensi na mokenyo nde wensi no koligie kero kyoburai na bwato bosubole bwe bwatera na kyama kende gyonsi bosyobo kweroberia asobo cholyo bone bogo chigokolekana homoti nyoga 5 na gatato omoko gambu chiri bubere na merongevere nebere. Kibicho ni mfanyakazi wa serikali mwenye anajua sheria, anatii sheria na mwenye anaheshimu demokrasia ya nchi hii. Tunajua kila mtu ako na uhuru wa kujiunga na ile chama anataka. Kila mtu ako na uhuru wa kutembea mahali anataka. Kila mtu ako na uhuru wa kuongea mahali ya ile kitu anataka. Kila mtu ako na uhuru wa kuongea mahali ya ile kitu anataka. Na boigo togo tigara samangana alengete na siasa omo gavana we county ya Laikipia tumrithi ni gobona nyareka gote abuna tali na wobonde bwensi na kwarigania urioganiti korogio sekoligie kerokyo bo gavana se county USO kelibanyale 14 asobo chorio bonene bole bosio ni gate berebuna naleta ya hale 14 bwensi nale no kubwa na chikoira na sentundende ase kerokyo bo gavana ime ye county yo nigo chinga kicho nyareka kubolia abantu ko bahamona kubwatana anene asoko koboko azimio la umoja. I am a child of Mau Mau. And if you want to compete with me, step forward. Let us compete democratically. Na nitakunyorosha. Na si kujidai, nitakunyorosha kwa kazi yangu. Si kujidai. Kura si yangu, ni ya hawa wagwana wa Laikipia. Wakiamua ni Deriko Moreithi, inshallah itakuwa ni Deriko Moreithi.
Kwa hivyo niwaulize tena, tafadhali viongozi wa vyama hizi ziko hapa, itabidi tuwe pamoja. Na chairman wa KANU Fresh aliwaonyesha hesabu, tukigawa kura tukiwa watu wawili au watatu kwa kiti, yule tunabishana atapita hapo. Munchu muligireria asa matuka mange habante kero mibere yabe koigubobe nigo bakona chinse cha maiko naso kunyara okorerwo bulingoli baime asa okorwanda ke okomanwa gosokonyara kobarwa na boni go enyagetari ya megotoka sensemo ya Migori bono batebire buna abokorere bwabo nigo bogendete gokinali tugochia serinde kubwaterana nigo bakubwaterana ammo ne chinse cha maiko eli kunyara kurwo bokoreri anene nsemo yokomana mulikeito ndemo Stevena nigeka nsemo ya Migori na gotarera Marindi Press Clinic na gotwariganiria oroboti rokubwatia ambia mono mwanjiba songa chinga kina ituna ni maite abanta bange merongo rwa gusingwetera bali amarwaire au na gati yabo narora kugani abuntanya ari ko baru kwenderero iga esege ikaro yaite tochigo kwana no yo mobwa ababwatani bali bamangana yoko bara kwa marwaire asorongo rwa gusi amanyeka ine buna Marindi Press Clinic yara sense moya Migori konde mbate byandake inkikeganeri S7 TV nje na korire gasi ya na Kenya Relief Organization and Press Clinic aiga Press Clinic nigo tugotwara abanyagitari bakorumumbu kira umutienye bagocha kabiri ekero bachirega iga abanyagitari aba nigo bagokora amangana yo koringori barigereria na hande bagotebi ndio bwene tokokora. Kitu ambayo tulikuwa tunataka kwanza ili mwananchi wa kawaida awe anaweza pata ile huduma ya upasuaji ambayo inapatikana kwa hospitali ambayo watu wale wako na pesa wanapata, the same standard of care ndio tulikuwa tunataka. Kwa hivyo ndio kwa sababu madaktari wanatoka nchi za ng'ambo, Amerikani wanakuja, tunafanya hatupati faida yoyote kwa ile, kwa hivyo bei yetu ni nafuu kabisa. Ndaka imechando cyoroche abantu abange nyuma mutara cyorongo rwa gusi ose nyuma mutaba bali batarabamanya abantu bali baganye cyoko baru imechando cyoroche bagwetera sense ya Kenya utire kombe keno mochi gokeyi imechando ibagwetera gusi ya ito ekerona natarire buno omwana bwo mugusi egento nanyorire geto chandite no gutamanya une clinic ekyongere ororo nande gento gya kabere obutaka naboko nyoro omuntu abo arwarete nandaganeti achiko baru lakini omuntu oyo iga tabwati besa kono kwa nyoro omuntu yago chandika mono lakini clinic egegeto kya Marindi Press Clinic tuachire ntobwatiri golirire inene nande mono akara basongo bali bagocha nkonyoro oli buna ebesa tokoru teriko banyinge mono nigenge buna etokorwa kabesa gasinini aku omwana inchi eloko person ani igega sekenyoro omuntu aranyare na buna bwo buja bwe clinic ekeiga nande kero gwakoreiru operation yeyega turikobera matuko mange nigo koleru nandero mambi kwabere ward mambi ndi gwakora kwagenda mocha ndamana na bangi bagocha baganchi ubuvali obeire nebintu biko bara gose equipment ndire gotoka Kenya gose chire expense gose chire skins chaisiko yakora abantu banda isiko gose mbako nyora service baganete ndakira bagwara chi equipment limo bwate na service yeji unachira konyo mundu likakwanda experience egento datebere mpia kwambuli question yeyu enyagitari yaito ya Press Clinic enyagitari yega ni nyagitari nero tubwate ngumbu ebwate the same arrangement mune nyagitari ya Press Clinic especially kero soera asakuru ku theater eli ya ngumbu ase kateni eliebekire nero ase machine eli okobara nerere gaiga all equipment tiko ngumbu tiare tugega chabe ku Press Clinic bono naboko mukawuli negari ogende gari lakini omusongo yokani rotebire yaye tiganyi mukie bintu biribire ngumbu ndete Kenya gaiga nali abagusi abantu bato surrounded abantu ku Tanzania na Tanzania tokonyora abantu abange sana asengenjo banchire gochororo so equipment yechiga chire ngumbu na into chiachire echuchire Press Clinic. Kuna fani tofauti za upasuaji ambao tunafanya, si ajali peke yake. Kama watu wako na uvimbe tofauti kwenye sehemu mbalimbali kwa mwili, tunafanya upasuaji. So
madaktari wanakuja kwa zamu. So kama specialties ni ya ENT, tuna deal na shida za ENT kwa sababu tunapata teams 2 kila mwezi. So kila mwezi kuna daktari tofauti, team tofauti wanakuja, na tunakuja madaktari 20 kwa kila team, zaidi ya 20. Ngana yo mali abantu bagusi county Nyamira county bali bakure tiboni ngane leo tumeke kamera ile. Nchege ntonde ko batainekiga. Agerera. Asinge njoburwire mborikogania. Na hande mborikogania ituko. Ni nchungora ekara to gocha ne chi outreach gabu. Ekara omuntu arwari bikoru press clinic. Kabane ke maena ko tebana chiete ngabwari bwororo nebesa natumiete neye naye ngusoyo mina koreki ache igobono mwezi twabariganira igari ngocha turi twatwara chi outreach ngocha twatwara chi medical camps ekara murato ibu nande ntoche turigina kitokora to shena inu timetable yaito so that mumanye ekara tubwata matuka ayu ekara tubwata abanyagitari bagocha ituko geteiga na nabatebye bagocha kabere omutienyi tutete goikera kero mugusi inchoko gani kwane twikerekero mugusi oito agende onde bwase obwata goita onde bwase obwata blockage onde bwase obwata maisa muchandete igokorusibwa maisa erisori ribuya gwasibibu kwagwo omutienyi next month etimu erie gocha yachane ebirore byago byakoreki byarure ngumbu kwareterwe ebirore byago Mwanche moya nara mange twanyaire kwe manyina abaringo libamangana ya marwaire kwa sense ya gusi abatere na batwarete bintebiya omanyobo ya okare kuna bali asorongo rwa gusiko korugore na wokorwa ashirigorire lya inselinyara ranyare kokya abantu abange inko lipete taniki ya Ndizi TV retaliane Ndemos TV Mbiyamono Ndemos TV na sinkwani juheye masayemo na Marindi Clinic iyo kutoka Sensemo ya Migori roboti rumonchu muligiriri bono rogoto yombo kyago kya Sensemende keroto kumurikira amangana ye chigosori timu ya Shabana FC nigo abanyara bako gosoria ne timu ya Fortune Sacco bako segosori ya gosori gwa asegeti kia wendo nabo nigo abanyara kurwa makale gori yemo aseyemo ekero keria bale gosori ya sekeminano kia NSL Gosen National Super League. Coach, tunasema tumecheza ugenini. Shabana ni timu nzuri na tulikuwa tuna expect a tough match. Tumeweza kutoa point away kama nilivyosema na nikaahidi mashabiki ya kwamba tutakuja wendo na tuwezi toka mkono mtupu. Leo tumeweza kupata point moja na tuna matumaini ya kwamba first leg ikiisha tutaweza kuzoa hizo point zingine ambazo zimebaki 6. Tumebaki na game 6, game 2, baki na game moja nyumbani. Game nyingine tuna matumaini ya kwamba tutaweza kutafuta hizo point zote 6 ambapo tumalize kwa ligi first leg tukiwa nambari 1. Hii msimu kitu ambacho tumefanya kidogo tumeongeza makali kidogo kwa safu yetu ya ushambulizi na pia pale katikati tumeongeza makali kidogo. Tuna matumaini ya kwamba kulingana na wachezaji ambao tumeongeza wageni kwa timu na ni experience kidogo, tunayo matumaini ya kwamba wataweza kusaidia na tuweze kupandisha timu kwa Premier. Still bado ni positive juu ya lose but lose concentration baada ya kufunga kidogo hiyo ndio imetuharibia familia yetu but bado si mbaya juu tunachukua positive. Zile mistakes tumemake kidogo lazima tuenda kurekebisha. Tuna need kurekebisha zile makosa tumefanya haraka zikanavyo kwa sababu tunataka tu win. Hakuna vile utataka kukaa pale juu na au win matches zako. So next tunajaribu tutaenda all out. Tutaenda all out. Team si mbaya, najaribu kama leo naona kulikuwa na 2 changes. Najaribu kila mtu afit kwa system. Though kidogo hatukuenda na ile
Mwenchu muligirili bono goikiragabu buna Shabana na Fortune Sako niko banyarakurwa yemo ase kemina kelikia National Super League na ngobekera omwele mangana mayana ko yakeru musumali bwekana litukolia nkyo chinsabuniche nyariko kumanyia hayo amo na yanda mange bali mwansi twabwatira na semesa ya mangana mayia ko wakera mbiya mono na boigona yo muligirili soko chorako ya tengera ko Ndizi TV ulene kina chibi channel yo gicha gwekero musaije monko wakera mbiya mono na boigo kurwa sense mende olitokubwatira nera somo na hoimanyiriyo igakoro kwa Joshua Auta buna botambe tubwati gwetira sense mo yemtandao ensemo ya Facebook Ndizi TV News na bagenseme ya YouTube na bogotonyora buna Ndizi TV News ankyo maga yokobokana ya sai Chinsa ikomine chamambia buna botambe umera na Brighton Makoli na boigona Sara Nyarangi otita baraza asomo roberio wensa kiretera na nkoro kwa